Bebre behave to say kindergarten kwara. Nansema ne nam wa omoka na say na Dr. Koko Tia say ne bank obeye sa. Nti ankore tontorewa dakate for muntie. Say Jimmy, I don't know what will make somebody come and say all that stuff. Who cry so anyway ni. Who pay be fufu nye. You get what I'm saying? And Kofi Adoma setting and settings. Say settings are ya me Adoma e bi beto na so dey setting. Ni ehun said it here. Say be previous settings we e dey na be nya free. Asa so no actually ye. And the contractor no me dying ha kan and kan wonte ontena se me pese ye kone ekotie ni CEO Angel FM ye CEO no me pese ye kotie di ono so e kan ye aba Kofi enya engine no nana doma hene bebi a wo bia no mesrew ye platform yi so yi so bi bia ka sa etia wa nkora ni bia me pacho na metu ho anamo because se oya akora na opese onyi na onyi ya wo hwe mpanyifo na wabuo mu na wo de ni dia mo mu yen kasa basa hwe kwan ankrofo ai faso na nadom den na nadom ahene ontime nye but the way a man a ye be faso no ena kire ekwan a ono so obebua oye panyin na me ni America ne se ufi obia ho yen fa we enye esuade emo obia ho se ufi awawe mu wi a Kofi a be kwa koto abusua no enti abusua no be kwa koka se asemu na wamma ye de yen ohene mahene ewe yen nanai ya ye ni sei okay ena enkomo bi wo ho nso a ye privilege enkomo se oni obi di enkomo okukuwa mu a enye ni nyina na nso omo obi te asemi amekan ha me but o se meka journalist amamu ni mo ho ekrom hano me jidi se video menu aya hwe enkomo aye betwetwe beti ase iye kakra ede amame na chese ye kode ana. Okay, yes, so another video hodma epesiebo enti me pacho mumye hwe video asemo Kofi asemo ho se me boswa ana se meti wo masoma ayana eniswa time because se a sign ebe crowd ansa no waba enkamema Kofi onko kame 24 so on sign but unfortunately a sign onto onka na waba ayasem da me ko hu me nua Kofi me ne twam me no ye adwuma edu stage bia otra efi se woye me staff eko me start from say me nua be ma me brother I mean it na Kofi geni sa status no 10 minimum mo Kofi de aboyen minimum da e won Kofi minimum oda Dr. Kwekuten enso won Kofi at my early stages minimum sembe bre course e kan bi kra na nka Kofi ama meboa me ene na me ka kire o ba Kofi ka se da bi abrantie meboa o enti Kofi yo bi odam akoma so menka se mu nyina mo na makoma ba Kofi asem de o hwe de we ba ya me ye no na enti enya ade a Kofi meni age da me kwa me si mi suma ma ena no pe kra o kan yi on se my emotional na da Dr. Kwaku oten su kodu ho one nana asamwa ene mapo won sun sa e yare ho semo yare ya mpese be too emotional omukwan say privacy exactly
na ekwan a ebusua no entutu yomo ye no na onso waboa menim se ne nam mfamam na sei nsem twofo bebre dodo na mu bebre wo hono masabi ya se angel for mo modern oh be Dr. Kokoten onya ade my ready be my tie be my shebi so ade we yes no monya ade se monya ya onim se wote he kura me kan kire mo opanyi eye me yase me kamenu ana se mo ha because na man penisa but because of public attention na enya no enu ntina make wonsem because Kofi die sebi baby o bia so tie me a onfa nche me enya me penisa me kana asem ama mansate ne mum baby e ko no se ya mpanye me bi ho ntama emoa ebini de ensentro bebre kasa just the war mo kasa no I don't know se sana ensentro adwuma ne tie dia hey and then we have a long way to go me dia me ye ensentro business me nye journalist but kakra me hu no I'm surprised mo code of ethics yes mo verify answer na maka asem mintumi hu bebre behave to say kindergarten kwara aden na nsema ne nam a mo ka na sei na Dr. Koko otia ye sei ne bank obeye sa hu se controller ankre controller no mo yesa nti ankre tontrowa dakate for muntie yes say mon verify ethics no so mon ti ase eya munya story a mon frɛ na mon bi se nipa no say oh me do mati we you na asem ne kra etisen eya ya na caption mo de ato Mr. Vincent men kan kire mo say munyai na mo ye dedi why say dey aye di Romeo yes dear Mr. Vincent akasa Kofi so akasa Asante ya share both videos no never so was wadwenche ya da se de din kan ye chia hwefo nyina mo hwe na ya ma ye nua Kofi Adoma wonwani ni na busuafo nyina hyeden ade na ato no enya ade ya edidi agro ebetumi ato bi at any time bia ya kasa ye obi kra wo fie se oba nkran wa medru wa hwere ne nkwa ye ti hai si ye kwa kodu fie nyame nanim nti anamo bia yetu bia no ye nim de wum nyame na nanim se saada no nim se bibi se besia nka won kodoma no barasem no se de tie no se wan tie ni ya odi emotions be kasa first of all mate se amanfo kasa bebre ewo social media no so ena Kofi Adoma settings ena settings say settings a ya me adomo a ebi beto na onso de settings ni ehun se de tie se bi impreduasa settings we edian na benya free se bibi nyel na ono yire ahyeda se mani ye meya na wabetena abontin na I mean all settings ade ageden edian na Kofi Adoma aduane ahin obedi a onya bi ni nyame adomo asi ni fie obabi ote waware oye n'adwuma wa employer man for tu omoka into oye settings ade ageden afemu nso so amosanti social media no so amoka se nyame na tua ne ka me na ma dome no me na ma kese no ye sumo kose ewiase obi ankyerebo o de yemfa ne se ampa ona wa kese Kofi ena nya no na won so se wa bin a obi wona akwaji aduro no wo wa bin ena wo de aye obi but don't forget to say aduro na wo fi se wo wa de aye obi no okwaji fi obi ho ena wo de abe obi nti se de tie bia no ebi so sene bi nti de beba won so no eso sene de wo susu se wo de aye obi no adan a ena Kofi eboa ayi anochi supremo na sika kakre free mobile no ODB nti eso akatua na aba no ena we teacher obi abusuani a waboda ma number bi sebi na o de wo se me kofa na be ni ye unim ahohom edi nachi nsem no de ye titi bebre wo social media Kofi
adwuma oyɛ no nyame sɛ ya na Yesu Kristo baaye no o kyerɛ yɛn sɛ yenye Kristosum no enye asɔre da mu tena ene Bible quotations akɛse sum ngina ne sɛ hu sɛ wunua wa ho yehia mu a na waboa no nti sɛ wo ni physical moa na enamoso ama nipa no voice bɛkɔ na ebi motimi support na ni nyame so adwuma na Kofi ye no nti sɛ Nyankopɔn na ɔbɔ yɛ wiase no a ɔno no kyerɛ sɛ yɛmfa ɔdɔ ntena ne ndododre ho no sɛ nyame bɛtena se sɛ adwuma na Kofi ye de boa adasa na enam Kofi so ama nipa bebre anya nkwagye nipa bebre da so tinkom nipa bebre anya babi da anya de omudi na sɛ Nyankopɔn bɛtena se sɛ obi mmɔ Kofi dua na dua no nya Kofi na nani nye se ya ene na kyerɛ sɛ yɛ Nyankopɔn no so no odi tumi sɛ yampa dia now asɛm no o hwɛ ne ha na ebibi o hwɛ ne ha na ebibi o ni nyina ne sɛ o hwɛ video no critically a was nipa na otutu odoma no enke ye chi no because bedwam ade ye no se be di nyansa to ho oye brafo na otutu ewo bedwam ewo dwabo ase a ewo se be di nkan common sense kura kire o say any power around nti se tu na nkosoro sei na eye sei ya the probability say betimi aka obi na high but say odi tuatua na wato wa bedwam ade yon say ye conference de be etu ne etu wiem say ne sidia na we de etu ne say enti ho kakra no technically no e was say nipa na otutu no yeti no we assault because say nyanyame na ye adom na sabio ye ne ehwe ne nkwa nka waku no enti ho no de saa nipa no ekwan bia so e was say nananom ene ehu nipa kro na emra ne nipa ne di ne bisa ne say that time na tu no da okon ho na woto no say bi na wadwene enya adwuma ana na wanum bibi na I mean no be ya no now away from that manyane ntie say nananom doma hene ene ne dom entumi ntu anamo bia mehwe Kofi na de mate so ne say asemisi ye na no nananom suma say obi nkɔhwe Kofi na saa nipa na kɔhwe Kofi no ye say ɔkɔhwe Kofi we na nche is alleged say nipa no so ahwere ne nkwa wa free wawu na we ama opanyini bi asem on me kan no ama me ye asese ye no kredi a ene na say ehu bi wasem we mu because panyini no ka kire me say obi ohunu form kakra o ka chem say ade na asi no ye more spiritual than physical eni ntina eye allege say obi kɔhwe Kofi a nipa na wanya nkɔ no ye say e more spiritual than physical na se saa leti ampade a na che se ntina dada no nananom ntimi behwe Kofi na because ebi ana nananom so beba na mbekɔ no bibi besansi nti could be say saa hu enam o say me say good I will say eya mamre no mo ye eye spiritual thing enye physical de enye ampebo ade no mo ye na spiritual ene ye say asemisi ye no ye suma I mean opanyini bi so onkohwe Kofi enipa no kohwe Kofi ye na anche ohwere ne nkwa. So is it that the gods of the festival they were celebrating? I mean, no, and I don't understand. Yeah, until we know when critically you don't understand. Mean to me, Nini. Oh, I've seen other pictures that Nini Nukra Pewo. Saying Jimmy, I don't know what will make somebody come and say all that stuff. Who cry so anyway ni. Who pay be fufu nye. You get what I'm saying? So me can't check if it's on Jai Kasano. Okay. On concentrating on the health. You know, human body no very, very unique. Unim ebia ebe to me deteriorate and I say on saving the energy no for healing or healing we are ebe to me akasa. Because healing, there's a big part of psychology eka healing. What dream mu crown nye papa to me healing. Yare nyina ya dream yare. Yes. So who had yes. What you say? So me panic also onto the boom say be a dear cost no you know almost social. You see, one of the things are young more. Nyame Adoma ebia yeni mewo
Abontin me say so when you're careful you end up explaining yourself to everybody. And you don't owe anybody an explanation. They be Amin makami kokan won na Romeo show so. Me see uyi my ya enfa me ho. When you my ya. Enfa me ho. Me ni. Me ho. Aha. I know me. Me. No. I don't care what you say. So if you move be to me develop this attitude na ebeboa. Ni ye no Martina say ne kunu so ono betumi akasa anasa on be mankofo akasa. But say the me share am follow case say the Nana Romeo kan say the chiefs no emba be share Kofi no there. Sad. Nana so ka bibi say oh as a chief no to me ento anamu say obi amba una say I don't think it doesn't even make any sanity there. Oh yeah, and person. As I say, because say when who say bibi you bia, una crown na obefa phone afraid. Nobody has to come. Why should they come and tell you again? Are they only Nipa? If that's what he's saying, yes, into America me use it if no. But nobody should come and tell you say obia pra or bawa dear no babeye wa dear mau. When pra. Nobody should come and tell you that. Do you need an official letter? No. Exactly. You know, into one gets about 2 and I'm over smank or 4. And a bit sooner or come new man does say we call Honu Waku into your person we call and so how is that even Kofi or coffee no ko yes anayati like afterwards Kofi and but I say issue incident ni see no almost suma say onkohwe Kofi yeah I think say no lebe do ma ho we are no yare le yare corner mean but after that no Nipa no but BBS obi afri mo obi but that is not how it is no but that's onya nkosra no okay you see owo there you be 10 minutes from now cry yen hu you be say yeah ba ni aba be wu and sometimes some of the conversations when you hear showbiz ni wu ye na the abet attach United Showbiz Pandit dies it is who kwa na we that's fine no United Showbiz you know me as you and I don't know why even people are even worried about death. That's exactly where we are going. Well, and we yen na ibewu ye be Debbie ye be wu kanasa me you be kasa mu mani kasa no ba o katwi na ye kanasa me mama ye koma mu mama ye na mu correct the way as can ye be wu full stop and you know we ye be wu ye nyina menka kasa ye be wu but you know we by the DPR as we nyen di mu de ye so be wu and you know we ye nyina me wo bia nyina ye nyina be wu nkofo na mo hwe nyina be wu otina no pa ye be sa sorry enyo no kwa ya no nye wu dabi bokwa koda o mbabio badada ni ndio same thing umabunka mu correct mi se mu kase ma correct mi se uso obi abaka mo so macho man brother unso farmer to cry na oni daje no chile ya pamucho jimfo ya pamucho the buddha rianu I know the amaziga no mi se mu kase ma correct mi se uso obi abaka mo so macho man brother unso farmer to cry na oni daje no chile ya pamucho jimfo ya pamucho the buddha rianu I know the amaziga no say out atrabe you know so me pop cho say omuntu omubu asem na esi ni de asem kese ena say nana no mu nso nkwohwe omo ampa mu cho omo nkwohwe omo na bibia njuju ba ya momu
shedding. We be fine. We be fine. Empress, they just say for someone to say me nim dia ebeto me. Enti me pese me kasa. Ansa na bia bibi beto me a atomi no. It's very deep. And Kofi Adoma menini enya encounter biada, but obviously no ejuma wa year over the years no ye evidence obia ehu ewo social media. So even time a social media ma ye kra no na oye na ejuma sensenchire ni a ne asemi atuni ya bebre. But anano ada na mudi asemi hu nkomwe. Vida Bobby Biso Miami. I don't know who bantered you, but no Nipa neka say we enye police asem. How is this different from Minkai Ghana for yaw? How is this different from funny face accidental or the car ekobo in Kofor Kaswa? How is this different from Kojon cancer when accident here Sebu Minkai Busia for yaw? Ma kolebi eshre nenkwa. Was it not an accident? Yanti police fonka. The police investigated and they brought us whatever it is that they found. And asem no kosi dia ekosi. Police bemu ema yehuye we eye accident. Aden na yenti police fonka wasem we huye. Is it that obi na show mo say mo mumba asem ni mu bia na? That's what it looks like. Because basically, how can an accident happen? Nungwa na nsenya ohima eya yesi ohima ya yiku eshutu mami owuye. Police memu ma onipa no suspect ye man remand e. Enti aden na we caught on camera, and this man to find him is not a big deal because enkrofo a etwa we hia ne enkrofo omu ni onipa a wotutu no. Enti aden na yen to me nkopike because sebe police ni kra ya ma no kwan so owo officer okofield da oye adwuma otuni tuo na sebi ekoku obi a wonam ne ba bi kra na ye be hwehwemu ye di mu hwehwemu aba na say eye court na be ko whatever it is no ye tumi aka asem na manakwa akosidi be say nti aden na be si nei ye hu police official statements via about this thing. We don't know if the guy has been arrested, if he's been picked up to be questioned. Absolutely nothing. Yente sheye sebi se krom ha ye we enya ahemfu ne bukro yo emra wo krom ha ye de ye adwuma enti na we say police for to me acting on this thing as quickly as possible because me person megimedi say ye beka say ya afahye enti tutu e kan ho bi enti anu de esi enye hwe eyetuo e na yato enti say bia sebi mpredwasa anka papa efemu hwere ne nkwa ti anka ebeja amana kosa na say afashe bia se kra mu kotu bi sa ama ne kunwo bi ana meboa ekosi saying we cannot sit aloof and then we will watch this thing pass by ya yenti Ghana police ehun kan wa asemwe mu. It is not right because say ye nina ye ti ye ka say ye nina ye adwen na ye kire ye ni hobi ya hwe video de ba ye ntumi nsi gina ye nsi ni pise enye boapayo. We don't know. The police has to investigate and tell us because video na mashe. How do I know if the guy was not sent to shoot the guy? How do we know? We don't know. Oh, and there was a police for to me bem. Na omuhwehwe asem ni mu na ye hu ne fapema asem ro ebe akosi. De to so mienu. Menam social media ne so sa mentumi tena ho nche because it's like almost every, especially on TikTok, every slide after slide is about Kofi Adoma. Yeah. And some of the comments is highly disgusting and appalling. And yet, a very distasteful. What see microphone sema wa muka obi see na settings na de ebi mo so say wo ma hyeda a kire mo yam kom e na wo ma bompaye e na wo munyame aye bibi obi anyame nya hwe Ghana for memo obi andadam obi anyame nya hwe ontumi nya hui omo wo nyame bi a omo mompaye na nyame ne nso omo yare koso omo ankasa mo problem. What you say? Obi anyame nya hwe ye wo nyame bi abompa ye no ma wo bra ne nya ye neja ade am chini ni wiase any wo bi a wo ka ni person ba wo ka ne dia na ye ya. If you don't have the balls, don't talk about people. And when people come to talk about you, you think you have a god
that you can call and the God will cause somebody to go blind. Are you dumb? What's wrong with you? Ade kroma yeti hano yen hu ade ana. Na obetna hano abeka ne trokan na se bibe nuano Ghana for wo mo be ja wo mo ho ama nkrofo aye we ni agye di ni eposi na we nyam obi anyam ye hui. Wo nyam bi abompa no nye wa brabo yankenye ne wo ne eni ba bia wonam no. Me pamacho Ghana for me stress asama to Kofi no emu aya